Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama iOrlando Pirates ngewindi ke lama transfers elalivulwe ke ngoJanuary ke Orlando Pirates sayibona ke iwindi lize livalwa kodwa ke ingasayinisanga ngisho ke umdlali oyedwa ke umthombo ongaphakathi ke kulona ke ibhakabhaka uqinisekisa ukuthi ke makuvulwa ke lona ke iwindi ke futhi ke lama transfers ngenyanga kaJuly impela ke maningi ama new signings esowabona laphana ke eqhamuka nalo ke ibhakabhaka. Umdlali ke okuthiwa ke iOrlando Pirates ke ingase ke ibe semathubeni ukuthi ke imthole umdlali ke ogijima kuyona ke laphana ke iCape Town City oyi striker laphana ke uDarwin Gonzalez nowenza kahle kakhulu kuyona ke impela ke iCape Town City. Umdlali ke othi mayizongena ke enkundleni amagoli ke uhlezi ewalambele impela ke uba uhlupho kulelo qembu ke asuke ebhekene ke nalo. Kuthiwa ke ibhakabhaka liyaphusha ke impela ke lifuna ke yena ke laphana ke uDarwin Gonzalez from laphana ke iCape Town City engicabanga ukuthi ke impela ke kuyobe kuyi good signing yalo ke ibhakabhaka emakwenzeka imthola yena ke lo mdlali ke iyona update ke engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke ichannel mina nawe asihlangabezana kwivideo